ngase phongkiba tongan tongan manipuri sifung singdigi maroi bi pausing myamna thamjagi ahanbada narol gi thaudang pauksi digi lokhasaraga masamakki nupi thangna thinkhre tabada tujunga yaba thaudo amada masamakki nupi thangna thinbadigi arupa phibamda lekanakre thaudo singa se yuk pung 10 rom taba matamda Imphal East District ki manung chanba lamlai salaudagi thangzam premabati sai kunthraga mapan kaubi nupi mamahaki Mapuroibana thangzam mangal sana sai ni pugu humdoi khatna sai na puthopodagi Mapuroibana maki Mabukta thangna marirak thinbadagi ngasi ras midisti de lekanakre pausna makha taribana nupi ki Mapuroibana mangal sana uang pong sathanaba lamlai police station na phakre maki loinabi si ahanbada Jenims ta pukhalam laba matung ras midisti de refer tawkhibani ras midisti de nungthil pung ahum taba matamda yaurabasu conscience yaudabadigi operation taw yadadana leiruraba matung numidang pung 3 taba matamda operation pangthokhi haidi makasa tharak poina sana laiba pauksi dige topa maruiba paukrana jiribamgi zakura dor kaithil lamlaki sa asema phongna yole ravi takhelambam lamlaki sa usik sing kanana ba forest department tongan tongan ba thauram sing sinduna numit tareni gi wildlife week thoram pangthoklinga gi sekta jeribam division gi chaudhuri khal range ki manungsan ba zakurador kaithelda lamlaki sa usik sing gi asemba masa phong yole chaudhuri khal range ki manungsan ba zakuridor kaithelasi borobetra police station gi yamna nakna leidiba mafam amani Lebaks gi lo namasum forest gi tungan ek sing na yadaba mongda kana guma khrana akiba mat yaudana lamlaki sa siem laga yolamba ubada sa usik singbu nungsi jaba mi kya gi thamoi kaina re numit khuding goina lamlaki sa usik singi sadong yoliba zakura dor kaithela si jeribam district headquarter gi kilometer kunthra ga mathurom jeri tipai muklambi de satlaga leibani mafam adurigi kilometer ama phadana satlaga zakura dor forest range office lei kaitheladuda akakpa sa yolamliba miyoiduna pauksi sida phungdoropagi matungine sadu lamogni sadanba kangbuna manak aduwaida leiba jangal-dagi nongmaina kaptuna halaga purakpani matha amada lupa sahunga humpu phawbi yoli hairi tongan mafam kharadana forest staff singna ehing tumdana drive sathaduna sa usik sing kanana bohonari aduga manung sangsinba kaithel kharadana sa usik kanbadi lairadana hatpada oina free tharabra habi wohang amadi oiri forest division gi office kaktada wildlife with pangthokpagi muhutta lamlaki sa usik yoliba mafam singnasu thoram pangthokpa yamna tangai phadi forest department tungan ba pat singda drive kaya marup sathaduna lamlaki usik sing phana lang thakpa sing phagat pan singba tawri handaktasu wildlife week kamari leinana lamlaki sa usik sing ngakpi senbinaba central forest division na loud speaker campaign hautokhiba amadi thawal forest division gi kaksing range na drive sathaduna lang thapa sing thidokpa hokhiba sulekre masida sunatana lamlaki sa usik phaba hatpa sing department na phagat pa kya su yaw tongan mafam sing lamlaki sa usik sing hatanaba thorom kaya marum pangthoktuna lamlaki sa usik phaba hatpa sing Wildlife Protection Act 1972 gi matungina phaduna sahi ohum jail thambi yai natragana lupa lising kunga mga phawba fine thian bi yai haina forest department na lauduna laklibani forest department na lauduna lakliba forest department na Wildlife Protection Act 1972 gi matungina lamlaki sa usik hatpa phaba yade habigi ek leiragas awareness kaya marum pangthoktuna miyamna wakhal tahanduna sa usik hatana ba phadana ba khangan ba leirabasu lamdam asigi tungan ba kaithel kharadadi phong lamlaki sa usik asem sing yonbagi ayaba piba leirabra hainasu miyoi kyana phunok narakli banma yabri technopol district ki tungan mafam khrada nongmai sijinaduna sa hatlambagi forest department na fagatuna serak pi kibamadi Sandel district ki mafam amada lamlaki sa sema yalaga yolamba sing fagatuna serak pi kiba lamlaki sa usik sing sibu phana bo onabda sijinaki bo polam sing mai thadokibagi thawdok sing lekhrabani masida sunatana jiribam forest division gi manungsanba mafam kharadagi mapung mari pharaba u sing kaktuna madi khaidoktuna kanglon kaina barak turelda langthoklaga atopi state lana puthokpagi thawdok kya thokli lalun itik tawbusingna u akhaibesing kangon kaina barak landuna atopi state sing lana pubada chaudhuri khal range sibapuri bit office amasung jerimuk range ki staff singna yengduna leibugum lei barak landuna puribu u akhaibesing and forest official singda sel thiram laga pubangakthani kariguma forest sel thiram drabdi u amata puthokpa yadi lalun itik tawriba mi singna forest staff sing udana bohona bada
lamtai khunau romdagi phawraga puthokibsu yawi hairenasu pausna makhatana phongdorakli atopa paw namo malemda state sigi pulam sing yona na bohona si minister state ki sel thungi phibam phatabana angang mari dagi henhandana ba warep lokhibani malem gi kaithil da state sida puthokpa pulam sing wasing hena yonba ngamna ba aikoi khudimana hona minarasi haina manipur gi minister en bedena phongdokre wafam sing asi imphal gi palace compound leiba iboyama sumang lira sangleni campus da manipur state rural livelihood mission amadi rural and panchayati raj department singduna pangtokiba taratruk suba regional saras mela gi thoramda phongdokibani mela singa sidigi hauduna tha sigi kungumdoi phawba leptana thorom kya ga loinana pangtokani pawmisin hangbu wahangi pakhum piraduna enberen hai state cabinet ki maike digi ngarang lamdam asida leiriba miyai sina angang mari digi hena poklabadi lenga ki thabak sangma mani kudong saba mata phangloi haina lawkibu wore badu state asigi sel thungi phibam phataba madi resource laitaba kaya asinani wore basi manipur state population commission gi manung sangani tharomga madi lainana chief minister hai bjp da lusing lenga hek lakpadigi state asida leiriba nupi singu sel thungi phibam hena phagat hanana ba wakhalonda tuan tuan scheme singi makhada self help group sing semduna thabak kya piduna lakli msrlm gi makhada self help group kaya leiriba sigi mathata try fight ki makhada su self help group sing semduna member lising ni puga matu hena leiba ngamle try fight ki makhada semat kiba self help group sing asina singnung da ta duna manglagadaba haira kaya ningthina khomjinduna asaramadi kenin sing polam sing export sing pokta matung ni sem sabani lenga sina self help group sing da hen mamiyeng thamduna thabak pekhalakli lamdam sigi oinadi manipuri nupi sing setmilon gi lamda asoba thaudang ama lauduna mai haurol gi lakli lamdam sigi nupi sing leiramdrabdi leiba sikari phibam da leiramgani khanbada angakpa phawi leibak sigi lurawa tanpham kya nupi singa mangjil thaduna songthoktuna lakli haujikti lamdam sida leiminari ba sing mi phuruk kya amasu lenga paikhatpa chakwa thorang thabak sing corporation piduna thabak tawba nungaire self help group sing puthurakliba pothok sing si lenga ki maikedi natragana ppp model da central point ama thamlaga paisinduna mapalamna thatokpa ngamnaba policy sing lengakna semna bonari haujik mapalai baki miyoi sing lamdam si lumna lawrakpa loina state asigi polam sing india hi wangmada leibak sing fawa pamnarakli miyoi na poklabadi izat lain hingadabani aikoi masil gi marakta nuaina daba kya lairabasu puna phaminaraga wari sanaraba matung warisin purana bohona minasi matam khudimakta yetuna ta lairabadi saka thorang thabak sing paikhalakpada khongjal hantharakani ingsikpa lairabadi setmilon fogalakpada sawna mateng panglakadoribani matam khragi mamangna police ubada miyamna kinarama kaya du ngasi dilaitre sakhotpagi lambida mangjil thana sangsin bangamba state ama oiraiki tharomgi saruwa moina tungan ba village level federation gi makhada thokpa maru marang amadi chana thaknabai polam sing launch tokhi masum mela adu tungan ba self help group sing na hang bi stall sa mehen man saryaki thoram adu da mahut minister humnam kemsan msrlm gi mission director n bandana imphal east ki dc daina yaun official kya saryaki hadi yunako school khongman ma sumaitram da khwai gi phabi school gi mana khusinakre atopa pawm yunako school khongman ma sumaitram education world school ranking 2022-23 gi ko at the boarding school gi kanglup ta manipur gi oina ahan ba masum ani suba ta duna tha sigi taraga mathoy masum taraga ni thoi gurgaon gi lela ambition na pangthokiba education world india school ranking award 2022-23 gi thoramda school asigi principal p surchandra madi principal in charge mahendra upadhyaya khusinakre human development magazine ama oina miyoi million ama hena pariba magazine asigi maikedi india da laibi educational institution singi survey sing sathaduna award sing piduna lakli magazine asi delhi da kumja english sing magasama pan maudraga mapan da link khibani ranking piba sigi education world gi maikedi gi stakeholder kaya ga punna khan nainabagi thabak supangdoki yunako school khongmana ko edikams boarding school gi khanglupta apun mamaki manung da mak samapan ga niphugum matui fangki amadi yunako school micromna punna mak samapan ga kuntragom dei phangduna manipur gi ahan bamadi ani subu khwaidi phabi school singi manung sanbang amkhibani yunako school khongman kumja english singani kunga mathoi india pumba gi ranking da sani ga tara ga nithoi super rank ta leramadi gi salibasai english singani ga kunga nithoi na kunga humda gi ranking da india pumba gi aphabi school singi manung da mark ga mathoi super rank ta lakhi loinana yunako school micromasida india pumagi ko
8 Dekam boarding school gi khangrupta marfuga manga super rank ta lakhibani award recipe nabagi dam oza sing gi yefa thorang amasum sakwa thorang matik saba faculty leba academic ki leiriba mixer co-curriculum education online education ki kanaba phanganba curriculum amasum pedagogy mahiroi sing amamam to oina pukning sing sinana balokot pathorang leadership amasum management gi quality mahiroi sing gi mama mapa sing gi thawai yoksinba infrastructure gi fibam pukning wokal fanba paikat pathabak sing special need education piba sel gi belu lehenba amasum community service na singba sector sing asida yumpham oiraga survey asi sathabani haidi makasa tharak poina huyenan pawra phongma to pamaruibi pawsing myam na thamjage election commission himachal pradesh ki assembly election gi matam laukthokre prime minister narendra modi gi home state gujarat ki mikhal gi matam laukthoktabada congress na angak phongdokre mathang sai english ngani kun go humda gi january nipan matam loiraba tara humdoi subu himachal pradesh assembly gi mikhal pangtokadaba matam ngasi election commission of india na laukthokrabsu february tara ga nipan english ngani kun go humdoi da matam loiraba tara mari subu gujarat assembly gi election pangtokadaba matam laukthoktabada opposition congress ki mekedi angak phongdokre eci gi chief election commissioner rajiv kumar apun besit humfuga nipan ladi himachal pradesh ki anawi state assembly gi mikhal mathang thagi taragani thuda pangtholaga mikhal asigi bot masing thibi gi thabakna december nipan english ngani kungani thuda pangtholaga haki loinana state asigi assembly election asi phase amakakta pangthokani haibi wafam su lakthoki adumoina february taraga nipan english ngani kungum doine matam loiraba tara mari suba apunba sit chamaga marfgani thu leiba gujarat assembly ki election gi matam lakthoraktabada opposition congress ki senior leader Jairam Ramesh na ECI gi thawng asi masagi home state chu weriba gujarat prime minister na state adugi miyam na election asigi dam gienglaga asobu wasak sing saknaba masum anauba sangaba gi thoram sing pangto hoba yanabagi khudong saba pibani haiduna phongdokre adumoina mag ngasi ECI gi chief election commissioner himachal pradesh assembly ki election pangtholagani haiduna laukthokibada mikhal gi matam laukthokpada ECI gi mekedi rule amata ngaktana satpalaiti mikhal pangtholagada himachal pradesh amasung gujarat ki oina state ani gi marakta haujuk leiriba makoi gi assembly gi tam sing loisingada matam numit nifu ni khene haki rule gi matugina di khena riba numit masing asi yamdrabada numit kontrani oibaga loinana state amagi mikhal na state amagi election na sapu pihan bo ehaloi dabani haibu wapum sphungdoki adugi himachal pradesh ko in mikhal pangtokadaba nomit laktholakri bisti state asigi ayinga sa weather na sing maram singi matung inani hairaduna himachal pradesh assembly ki election asi state asida undarakma matam gi mangoinana pangthokpa pami haki mikhal gi matam ngasi laukthoktrngai gi mangoinana mamang thada chief election commissioner rajiv kumar masum election commissioner Anup Chandra Pandena state animak satuna mikhal gidamak lakhotliba thorang sing hakthingna yengsinba leikrabani adomaina mak telaba tha taruki matamdagi manung state animak ki haujik leiriba tamasi loiragadabana karigumba anoba mikhal pangthoknabagi matam laukthokpa taragadi himachal pradesh amasum gujarat animak ki punna laukthokpham thui haiba wafam political party singna phungdoknarakli state ani gi marakti himachal pradesh kina mangjaunana laukthoknabanina mikhal gamari lainana sanagadaba model code of conduct ki matam su numit humdrani gi mohutta yangkhai ka tret khaktama oiragani haibu wafam su phungdoknarakli loinana himachal pradesh assembly gi mikhal da mathang thagi taragani thuda pangthoklaga masigi result na December nipan english ngani kungani thuda laukthokani hairibasi board thadanakiba numitagi yamdrabra thama rongi matam loriba sisu sangmal haibu wafam phungdoknarakli Panbayabadi kumja English singani ga taraka tarite state animaki assembly mikhal sing tongan pangthokrabasu mikhal sing adugi result di hariba saye adugi December gi manaba numit amada laukthokibani sairaksida Punjab da pangthokibi state assembly election da am adami party AAP na singthana ba yana mai pakalkraba matungda handak himachal pradesh amasung gujarat asu party sina sauna mai pakani habigi thajaba thamlibani adumoina ma atopa political party kharagi mai kidigi himachal pradesh ta karigum AAP na makhoi ki khongdafam lakadaba oiragasu madu congress ki vote bank ta ki wegani maram sna haujik su lenga party ba BJP na hena kudong saba phangani habo wafam su phungtok narakri aduga himachal pradesh tadi tama mada lenga pai ki ba party mana thangna ba tamna su lenga pai ba ngamdabigi satnarakli ba phiba masi handak pangthok dori ba election asida BJP na ona tainana satna hanba ngamgadra haibigi wang su hangnarakli Panmayabadi matam loisilakpadagi anauba mikhal pangthoklagadaba himachal pradesh assembly ki apun besit
humfuga nipan gi manungda hauzik BJP na sit nifuga mangagi mapu oiraga lengak pairibani aduga Congress na sit kungani thoi amadi CPIM na sit amagi mapu oiribani amaromda apunba sit chamaga marpugani thoi leba Gujarat Assembly dana hauzik BJP na sit chamaga taraga mathugi mapu oiduna lengak pairaga loinana lemoriba sit singi manungda Congress na sit humfugani thoi gi mapu oiribani hari atopa paw amadana ganja phakiba case amagi sar sharing sahi kungi matungda pangtokadori sahi anirongi mamangdagi warrant issue tawkibi accused nupi ama pharga jail thajingkhre ngasi dagina sahi kun henbagi mamang adungai kumja English ngani ga amagi March da border affairs police station ganja phakiba thawdo amaga mari leinana NDNPS ki section 21 gi makhada register tawdun lokhatpa case amagi sar sharing hauzik sahi kun gi manungda pangtokadore case asida sienaba accused ni haiba mayang Imphal koksai dagi laisram ningol thongam ongbi sorojini sahi nifu Mapuroibana laikhidraba TS ibohol kobi nupi ama ko na issue tawkiba warrant of arrest ki matungina mayang Imphal PS ki OC na faraga ngasi court puthorakre accused nupi si bunga si Oripok Serap Court Complex ta leiba special judge NDNPS fast track court Manipur puthorakpaga mari leinana ko na pikhiba order amada sahi kun helaba case asigi sar sharing pangthokna order ama November 13 English ngani ga taraga mapanna piki hari adubu accused asi hanjina court lakhidaba masum atopa maram kharadagi case asigi sas frame tawba ngamdana lakhibani loinana November 13 English ngani ga taraga mapanni gi accused asigi mathakta warrant of arrest nipalak issue tawbadagi lakhidabadagi royal sathanaba court ki matam manganduna lairakhibani hari loinana accused asina bel laukiba du sahi kun henmaga loinana security amasu laikidre hairaduna ngasi court ki maikedi gi mangonda anauba lupola amamamgi security bon yauna anauba bel bon furnish tongna bakhanki aduma puma ki maikedi gi bel bon furnish tawba ngamdabadagi ma kuthasi ki kun gani pan phawo judicial custody de remand tokibani numina sida ma court amuk hana pothoroga case asigi sa sharing pangthokani hairi atopa paw manamo asibak sang ani ngasi ayuk pung ni palom tarakpada pasoi PS ki manungsan ba kaithel manbi makhale kai da leiba asan ba yumamada sai humfugani palom suraba miyema gi asibak sang leiramle ma ki haksang adu patapum tharam labana numit kharani gi mamang na sibo igani thasanari laikhidraba miyedu khurai singang mam laikai digi pebam ranjit sai humfugani pan apok laikhidraba lalak hui kawi hairi amoromda ngarang ayuk pung 3 kun rom tarakpada North AOC gi sulap mayada sibigi maram sapsana khangdriba miyemagi asibak sang leiram hairi haksang du Imphal PS ki kangmuna lokhalaga rims ki mokta thamkhre ma foot manga gi insitare lom wangi kusungowi mamai khoidanai masamuraga teli komla masugi hapen ama amuba masugi t-shirt ama masum amuza jin khongrau ama set charami hairi ma kutha sigi taraga tret phawgi manungna masak takladuna kanamatana claim tawradrabadi mari leinaba authority gi ayaba lauraga ma ki haksang dispose tawkhragani hairi yengbara singmi manma miyeshi drug overdose na sibu eramgadra haina singnari hairi makasa tharak poina to performna mingsa thiana na bohona ba laibak thibani tender process ta lana sakhiba thawong amata leite utam Social Welfare Department asigi tender process ta lana satakhiba thawung amata leiti department asi bumingsa thiana na bohona rakba laibak thibani haina department asigi director ngangom utamna phungdokre department asigi office ta pangthokiba pawmi sing unaba mi phamamada makna makha taradun hai Social Welfare Department gi makha da leiba ICDS ki Angalwadi singi seng hawai hauna supplementary nutrition sing FCI digi sing thokna ba transportation gi tender kaukibani committee semduna kaukiba tender process asida puna form taraga tarukna mathau taba document sing thazilaki masigi manungda mathau taba document sing suna thazilakpa form teret khangalaga form apana reject tokibani tender asigi dama khalaba form teret asi amuk verify tawduna sasinaba se sang yaudaba kanglon punamak suba khaktamak tender asida khankibani ahanba tender committee na khallaba farm singadu mathau taba se sang document sing sure haiduna verification process ta sasinaba se sang yaurabde punamak reject tawgani ado khallaba farm sing asigi marakta makhogi se sang sing original natragana sasinabra haibama thidokpa mathau tari asiguma thaba khudak te hekta loisin be adi atopa department transport sing department singi mating sangi khangalaba farm singi marakta Wahan F amadi RTO Vehicles Information Act yengbada gari gi number sing thidokpadi phangdaba yauri masigi matangna transport department amakhoi gi gari gi se sang asi thidok piu haikre maram aduna thubada report laklagani
ꯇꯦꯟꯗꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯀꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯈꯜꯍꯧꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯂꯥꯎꯇꯨꯅꯗꯨꯅ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯡꯆꯠ ꯁꯣꯛꯅꯕ ꯂꯥꯟꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅꯃꯛ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯥꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯦꯟꯗꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯇ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯕꯨ ꯅꯝꯐꯨꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯄꯤꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯤꯡꯆꯠ ꯊꯤꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯆꯠꯊꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯆꯨꯝꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯊꯧꯅꯥ ꯍꯜꯍꯜꯂꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯕꯨ ꯃꯤꯡꯆꯠ ꯊꯤꯍꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯎꯆꯦ ꯈꯔꯗ ꯂꯥꯟꯅ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯄꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯂꯥꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ 30ꯅꯤꯔꯣꯝ ꯌꯣꯛꯇꯨꯅ ꯊꯝꯂꯝꯕ ꯂꯥꯏꯔꯦꯟ ꯃꯆꯥ ꯀꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯌꯥꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯈꯣꯡꯆꯥꯛ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ 30ꯅꯤꯔꯣꯝ ꯌꯣꯛꯇꯨꯅ ꯊꯝꯂꯝꯕ ꯂꯥꯏꯔꯦꯟ ꯕꯔꯃꯤꯁ ꯄꯥꯏꯊꯣꯟ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯜꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯌꯥꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯅ ꯀꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯦꯅꯦꯖꯤꯡ ꯇ꯭ꯔꯁꯇꯤ ꯑꯦꯜ ꯕꯤꯁꯣꯔꯖꯤꯠꯀꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯂꯤꯟ ꯑꯃꯒꯤꯗꯃꯛ ꯇꯦꯡꯀꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯏꯁꯪ ꯁꯥꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯌꯣꯛꯂꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏ ꯈꯨꯔꯨꯝꯕ ꯂꯥꯛꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃ PFA ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄꯥꯎ ꯐꯪꯈꯤ ꯂꯤꯟ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯤꯊꯛꯄ ꯁꯪꯒꯣꯝꯒꯤ ꯑꯔꯦꯝꯕꯅꯤ ꯁꯪꯒꯣꯝꯁꯤꯡ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯆꯤꯛꯄ ꯅꯥꯕ ꯇꯧꯕꯁꯤꯡꯗ ꯇꯩꯔꯒ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯕꯗꯒꯤ ꯂꯝꯗꯒꯤ ꯁꯪꯒꯣꯝ ꯂꯩꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯦꯟ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯕ ꯂꯥꯛꯅꯈꯤ ꯈꯨꯔꯨꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯃꯥꯏꯕꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯔꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦ PFA ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟꯒꯤ DFO RK ꯑꯃꯔꯖꯤꯠꯀꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ BO ꯃꯌꯥꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜ W ꯅꯣꯡꯌꯥꯏꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯀꯌꯥꯅꯤ ꯌꯣꯛꯂꯕ ꯂꯥꯏꯔꯦꯟ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯔꯦꯁꯀ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯈꯤ ꯊꯥꯖꯅꯕꯤꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯃꯌꯥꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯒꯤ OC ꯏꯟꯁꯄꯦꯛꯇꯔ ꯀꯟꯁꯀꯔꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ ASI ꯕ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯛꯆꯤꯡ RO ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯂꯥꯏꯔꯦꯟ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯀꯣꯟꯆꯥꯛꯇꯒꯤ ꯗꯤꯠ ꯔꯥꯏꯇꯔ ꯋꯥꯏꯈꯣꯝ ꯑꯃꯨꯕ ꯀꯧꯕ ꯑꯃꯅ ꯌꯣꯛꯂꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯠꯄ ꯇꯨꯞꯄ ꯆꯥꯕ ꯅꯠꯇꯕꯅ ꯂꯥꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯥꯠꯄ ꯃꯔꯝꯅ ꯋꯥꯏꯜꯗ ꯂꯥꯏꯐ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯑꯦꯛꯅ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯂꯥꯏꯔꯦꯟ ꯑꯗꯨ ꯀꯜꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯂꯝꯂꯛꯀꯤ ꯁꯥ ꯎꯆꯦꯛ ꯐꯥꯕ ꯌꯣꯛꯄ ꯍꯥꯠꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯥꯕ ꯂꯣꯟꯅ ꯌꯥꯗꯦ ꯂꯥꯏꯔꯦꯟ ꯐꯥꯕ ꯌꯣꯛꯄ ꯍꯥꯠꯄ ꯆꯥꯕ ꯑꯦꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯂꯨꯄꯥ 15,000 ꯐꯥꯏꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯍꯤ 5 ꯐꯥꯎꯕ ꯖꯦꯜ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯔꯥꯟꯕꯗ ꯊꯥꯖꯕꯤꯒꯅꯨ ꯂꯥꯏꯒ ꯂꯥꯏꯔꯦꯟꯒ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯃꯠꯇꯗ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯉꯝꯈꯩꯒꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯁꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯦꯘꯥꯂꯌꯥꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯉꯝꯈꯩꯒꯤ ꯋꯥꯍꯧꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯆꯌꯦꯠꯅꯕ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯔꯤꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯔꯥꯎꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯔꯥꯎꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯃꯦꯘꯥꯂꯌꯥꯒꯤ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯍꯛꯃꯦꯟ ꯔꯤꯝꯕꯨꯏꯅ ꯉꯝꯈꯩꯒꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯔꯤꯝꯕꯨꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯈꯨꯃꯥꯡ ꯆꯥꯎꯁꯤꯜꯂꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯆꯌꯦꯠꯅꯕꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯀꯩꯗꯧꯅꯨꯡꯗ ꯄꯨꯔꯛꯂꯣꯏ ꯉꯝꯈꯩꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯁꯤꯡꯗ ꯃꯇꯝ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯈꯨꯟꯗꯥꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒ ꯍꯥꯟꯅ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯃ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯊꯕꯛꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯔꯝꯂꯦ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯔꯥꯎꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯌꯦꯠꯅꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ 6 ꯍꯟꯅ ꯈꯟꯒꯠꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯍꯟꯒꯅꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯈꯟꯒꯠꯂꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯂꯪꯄꯤ ꯕꯣꯔꯗꯨꯋꯥꯔ ꯅꯣꯡꯋꯥ ꯃꯣꯇꯥꯃꯨꯔ ꯗꯦꯁ ꯗꯨꯃꯔꯤ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ 2 ꯕ꯭ꯂꯣꯛ 1 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯁꯤꯔ ꯈꯨꯟꯇꯨꯂꯤꯅꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯔꯥꯎꯟꯗꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯅꯤꯃꯛꯅ ꯌꯥꯅꯕ ꯄꯨꯔꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯅꯕ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯌꯥꯎꯔꯕꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯆꯌꯦꯠꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯉꯝꯈꯩꯒꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯄꯨ BJPꯅ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ BJPꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐꯤꯁꯄꯨ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯗ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ CPIMꯅ ꯃꯔꯥꯜ ꯁꯤꯔꯛꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ BJPꯅ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯁꯛꯇꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥ CPIMꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯖꯦꯇꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯆꯧꯙꯨꯔꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ BJPꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯟꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏꯃꯦꯟꯠ ꯌꯥꯎꯅ ꯗꯤꯕ꯭ꯂꯞꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯃꯃꯥꯡꯂꯣꯝꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯗꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝꯁꯤꯡ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇꯒꯤ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯀꯌꯥ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯦꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤ
अतोप पावमना डॉक्टर अनिगा नर्स मरीगना जिरीबम हॉस्पिटल सलाइरम उबदा देसाम की थौमी सिंह लुतोन सखरे एमएलए उसबुद्दीन मियावना पीखिब थाजबसिंग कदाइदा सखरबगे बिलाक्स मितै स्टेल एक्सप्रेस की मरोइब पाउखरा फमुंग यांखै लेबा जिरीबम हॉस्पिटल ngarang देसाम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जिरीबम की थौमी सिंह लोइना अखनबा पाउमी टीमगा अमगा सतुना येंगसिलुबदो हॉस्पिटल असि डॉक्टर अनिगा नर्स मरीगना सलाइरम उबदा देसाम की थौमी सिंह लोवाई लुतोन सखरे येंगसिन खोंगसत अदुगा मरी लेना देसाम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की प्रेसिडेंट एल बिलाक्स मितैना पाउमी सिंह हाय हॉस्पिटल असि मतांग मणिपुर की चीफ मिनिस्टर की नाकोंग योहनख्रबसु फागी तहनबगी मवोंग लापसि लेबक्थिबनी मपी मपासिंग मतिक चादबदगी हॉस्पिटल असि फिबम असि ओइरिबनेमदि हॉस्पिटल असि डॉक्टर लेत्रबसु ओपीडी हांगलिबसि लेबक्थिबने हाकि मांगना हाय हॉस्पिटल असि ओपीडी हांगलबसु डॉक्टर अमत लेतबदगी हॉस्पिटल असि लेयंग लाप मियोइसिंग कैजुअलिटी की डॉक्टर दा येंगन थेंगनखि हॉस्पिटल असि डॉक्टर अनी अमदि नर्स मरी खक्त लेरंबसिसु लेबक्थिबनी हॉस्पिटल असि मपी मपा लेतब हॉस्पिटल अमगुमना लेरे मसी लेरिबसि मसी लेरिबा मपी मपासिंग मतिक चादबदगिनी हाइना लवी लेंगानसु डॉक्टर अमा ट्रांसफर तौबदा मुहुत थबिरमनब लेंगा के पुनिंग सिंसिंखि थासी की तरेत जिरीबमगी एमएलए एमडी उसबुद्दीन हॉस्पिटल असि हौजिकति कुपन येंगसिलगनी अतोप मिनिस्टर सिंगना येंगसिनबगा अयागना येंगसिनबगा खेनै हाइना थमलमदुना मियामना थाजब क्या फिख्रबसु ngasi फाव इंफ्रास्ट्रक्चर दा सेमलकलिबा सिनतना डॉक्टर लेतबदगी अवाब मयुनरिबा मदि हॉस्पिटल असिदा हिदाक लांथक लेतबसिंग असिदा येंगसिनद्रिबसि करिगिनो हाइन हांखि हॉस्पिटल असिगी मतांगना पाउक्सीदा क्यारक हापतुना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर की नकोंग यहोलबसु फागी तहनबगी मवोंग ngasi फाव लाकपसि लेबक्थिबनी मरम अदुना थाउदो असिगी मतांगना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ना सबसाबे एक्शन लखोदनिंग हाइखि अतोप मरुइब पाउ खरमु मैम तमिनसी मखासा थरफोइना पोंगनाफम पाउक्सीदी के तोप मरुइब पाउ खरना अर्बन लोकल बॉडी की मिखल इम्फाल वेस्ट की ओइना पीएस सहुंगा कुंथ्रागो हुंदोइदा बोट थदगनी इकुई कुइदना पांगथोनब सेम सारिब अर्बन लोकल बॉडी की मिखल असिदा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की ओइना इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मसु म्युनिसिपल काउंसिल तरेट के अपुनबा स्टेशन सहुंगा कुंथ्रागो हुंदोइदा बोट थदनब थौरांग तौख्रे डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल इलेक्शन ऑफिसर ओइरिबा डीसी इम्फाल वेस्ट ना सेक्रेटरी स्टेट इलेक्शन कमीशन मणिपुर खंगनखिबगी मतुंगिना इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंगदा लैरिबा म्युनिसिपल काउंसिल तरेट अमसुंग इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की अपुनबा वार्ड कुनगतरेट की मनुंगदा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट लैबा अपुनबा वार्ड कुनगी पोलिंग स्टेशन सहुंगा कुंथ्रागो हुंदोइदा बोट थदनगने हारि स्टेट इलेक्शन कमीशन मणिपुर खंगन की बसीरोल अदुगी मतुंगिना इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंगदा अपुनबा वार्ड मसिंग कुंदा वार्ड डेवलपमेंट्स कमिटी मेंबर निफु लेगनी अपुनबा पोलिंग स्टेशन चामगा मार्फुगा मापल लेगनी आईएमसी की अपुनबा वार्ड कुनसी की रिटर्निंग ऑफिसर नत्रगना ईआरओ सी एसडीओ लंपिल नोगनी मयांग इम्फाल म्युनिसिपल काउंसिल की अपुनबा वार्ड तरागा हुमदोइदा वार्ड डेवलपमेंट कमिटी मेंबर कुनगा तरुक लेगनी पोलिंग स्टेशन कुनगनी पा लेगनी समुरो म्युनिसिपल काउंसिल की अपुनबा वार्ड तरागा मथोइदा वार्ड डेवलपमेंट कमिटी मेंबर कुनगनी थोइ लेगनी पोलिंग स्टेशन कुनगनी थोइदा बोट थदनगनी हारिबु म्युनिसिपल काउंसिल अनि एसीगी आरओ ईआरओ असि बीडीओ वंगोइ नोगनी लिलोंग इम्फाल वेस्ट म्युनिसिपल काउंसिल की अपुनबा वार्ड मापंदा वार्ड डेवलपमेंट कमिटी मेंबर तरागनी पा लेगनी पोलिंग स्टेशन तरागनी पांदा बोट थदनगनी वोंगोई म्युनिसिपल काउंसिल हुएनसु अपुनबा वार्ड मापंदा वार्ड डेवलपमेंट कमिटी मेंबर तरागनी पा लेगनी अमसुम पोलिंग स्टेशन तरागनी पांदा बोट थदनगनी थोंखोंग लक्ष्मी बाजार म्युनिसिपल काउंसिल की अपुनबा वार्ड तरागा मथोइदा वार्ड डेवलपमेंट कमिटी की मेंबर कुनगनी थु लेगनी पोलिंग स्टेशन कुनगनी थुइदा बोट थदनगनी हारिबा म्युनिसिपल काउंसिल असिगी आरओ ईआरओ अदु एसडीओ वोंगोइ नोगनी सेंगमाई म्युनिसिपल काउंसिल की अपुनबा वार्ड मापन वार्ड डेवलपमेंट कमिटी मेंबर तरागनी पा लेगनी पोलिंग स्टेशन तरागनी पान बोट थदनगनी लमसांग म्युनिसिपल काउंसिल की अपुनबा वार्ड मापन वार्ड डेवलपमेंट कमिटी मेंबर तरागनी पा लेगनी पोलिंग स्टेशन तरागा निपान बोट थदनगनी हाइरिबा म्युनिसिपल काउंसिल अने सिगी आरओ ईआरओ अदु एसडीओ लमसांग होइगनी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की ओइना आईएमसी म्युनिसिपल काउंसिल की तरेट की मिखल पांगथोकदोरिबा सिगी अपुनबा वार्ड मसिंग असि मौद्रागा मथुइनी वार्ड डेवलपमेंट कमिटी मेंबर सिंगी मसिंगना सामगा मार्फुगनी थुइनी हारियनसु पाउसन मखाताना फोंदोरकली लुशलक ओइना मैमना पथोकसदबिदे थमजरमगे स्क्रीनशॉट ओइना गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर पुलिस डिपार्टमेंट की ऑर्डर बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मणिपुरना 10 11 सूब IRB की लौखिब रिजल्ट हाइदोकले मैम स्क्रीनशॉट ओइना मैमना थमजरमगे मैम येंग तमिनसी